Arifullah Hazretinin sınga günleri isinde misin buna ülgen vakitte nişe gerek? Yanındaydın mı sen ili yanında tugulidin mi? İyiydi mi? Sınga minutlarında. İyiydi. O irten yok da bildi pomayım o. Neydi? Onda kızları da bulgandır. İki beginde kefecini de barıyormuş o. İyiyim. Zor hizmet koygansız indi. Anda kişilerini kararga. Endi şolay tiyişti bilgen yaş vakitte. Biz bir tane üzerimizi bile yaşaganda bir nerse yok. İş kerosinki. Kerosinki bile aşarga da pişiremiz. Bir meclis kaldırmıyoruz. Ağızda uçurabız. Kırgan meclisleri, nerseler bütünüsün. Eli bizim etkeyimine şu şolay. Başlar neler itesin, berengi bile it de biresin. Onlar обязательно pulav kirek. Babayla. Babay. İşte bu mecliske pulav üreşirge de kirek. Bunun hatlı zor kestiriyor bile. Pulav pişiremiz kerosin kıza. O uzak pişer bitindi o. Mene pişkeni de şolay. Обязательно pulav da bir iteler ya pulav verir. Mene şunda ne yiyorsun pulav. Şolay iteler ya. Tege aşağı bitirgeç miydi? Birip jibergen. Mene yok indi. Mene hazır berengi verdik mi? Berengiden sonra pulav da veririz. Gübediye de veririz. Eli ulda gübediye de koynar bulsun. Ulan aşatıp jibereydi. İyi şolay hazır lider yegindi. Enkey bile o vakitte. Onları kızları da kiledir enkeyinde. Meclis kesinde buluşurga indi. Çıgarıga kırtırga degen şekilde gerek bitmetergen. Şolay. Bulay gül көңілі болған бірінде алар білән ничек позитив кішілер деймін. Күңелле etkey. Bizim enkey bir gol hatlı tege avulda gımır etkez. Gel tokmaş pişiredir iyide indi ol aşarga. Onların ne? Bilmenler yası indi şunun işi kamır eybersegine. Etkey bile biz ikev. Kebistelep taş pişirebiz indi etkey. Onlar balık taşar ikev. Balıkını etkey şunun işleri jaratadır. Balık bile kibetke barsa balık ko'tarib qaytayin da enkey aytan nersa qaytding ne kart. Emine iki hik aldım her. İki hik kimge jetsin endi ol deb. Kızdırabız da şunda berengize salıyordu. Berengi salın soğan bilen balıktan da temli boladı. Şolay itedir. Etkey nitedir endi usul. Tege men yaş bolgan da vaqt telefonu da bilmegende toja. Indi bitin avuldan kelgen avul balası. Derse körgen onda eti yeni evi var segenler. Biz gazavina çağında Kozanға келгенде күйеуге шыққан метр. Солай не итедір ел, болышадыр шындайға. Pişirge stay değil mi? Pişiredir итедір еді. Солай. Ne bilen, nişik tanıştınız malayı bilen? Koyan şulay. Yazmış tanıştırған. Dinlediler mi? Yeri tanıştınız mı özünüz? Bizim benim двоюродный abay Züberce tapalarda kvartirda turadır ya. Nide, olar ya da muramda turalar ya, ücret aralarında. Yine şunda abay janına bargaç şimdi varga abay rengen indi abaylarga bargaç itip kaynanaları meni körüp itip yine şunda tanıştık indi. Nitip tanıştırdılar jiger etkende. Ne şundan Bir günde fotoğraf ko'rsatdilar şimdi. Şimdi zo'runa gavdali bo'lgan ekan o. Zo'r gavdalati. etkege şakan nefisi o uzun gövdeli. Неше ел тұралдығыз ұлы білән бірге? Сол енді көп тұрған екенбіз. 87 году, а ты ну, считай, 60. 65-й үйленішке. 85, 22 года. Subhanallah. Жақсы yaşayan. Жақсы түгілін ол 22 года. 42 yaşta 2 bala bile yersiz қалу. Aynen. Balalarını üstürge kerek, qararga kerek. Samimi vakıtta. İyi. Sonda onları 7. zavutda mene ağır işlerde işledim, zeytin çıktı. 30 yıl işledim, mene sonda işlegen. Neler zdraviyim bittindi. Timir işinde. Ağır timirlerini iki kişi kışkep gitaryadır, iki kovullar. Sol bittinizi billerge, nelerge belgen indi. Subhanallah. Ишан келіні болғансыз енді. Тоже дәрежейін бір яқтан.
Ул вакытларда инде аны кем белгән нәрсә икәнен дә. Ишан килене булганны аны ул вакытта килен. Чапкан эшләгән. Бер юк ул вакыт. Су юк, ни юк, суны ташыбыз. Кир җуарга, шуның хәтле табакта итеп кир җуабыз. Җуам, ярый монча якка инде стиральный машина белән. Монча суы белән. Мунчагыз бар иде инде. Монча бар, мончаны 2 көн җагадырык без һәр вакыт. Ничек алар? Ник Кешеләр килә иде. кеше килмәсә дә әткәй әйтәдер, шимбә көн жаксак инде. Аннары әйтәдер, кызым, монча жагып җибәрик мәллә. Бөтен сөякләр каткан, шул монча чабынып чыккач кына йомшарып йөрим дип. Ярата иде мунчада. Монча жарата, ул җулмыйдадыр, шабана да җәй көннәрендә аның күлмәге дә төшмәгән була, аркасында сәбрәкеләре дә төшмәгән була, шафараклары. Шулай чыгадыр инде, ул жатадыр яннары сөлгесенә әйтеп. Җавап чыгып караватына. Шул сөякләр каткан, менә шул монча чабынып тиңгерләр йомшый, шулай гына йөрим дип әйтәдер. Шул жагадыр якынчан дикидә. Һәр вакыт 2 мәртәбә инде. Шимбә, якшәмбе. Мончага киләләр инде, Төбәрҗә тапалар да киләдер. Мончаның суын да бетереп китәләр. Безгә кергә калмыйда. Бер мәртәбә мончага кирделәр, Төбәрҗә тапалар, ниләр киттеләр дә. Хәзер кайнана киттендән кәй мончага барып утырды. Мин бу малай кичкенә малайны хәзер күтәреп торга одеял белән алып бардым да, әнкәй килеп утырды. Лавкага да малайны бирдем. Хәзер мәйтәм, су ясап бирәм. Суны караса, бер тамчы су юк. Кайнар су. Нәрсә? Әнкәй дә харап булды бит. Хәзер бит инде ни кыйнап чыгарга әнкәйгә су кирәк. Малайны тиреп алып чыгып киттем инде мин нәрсә? Миңа аннары соң давай идән суны 3 комга су кирәк дигәнгә хәзер утыра. Комга идән су җылытып сулап килеп әнкәй шу өченнән комган белән су кыйнап чыкты. Сонда хәлләрдә булып каладыр дөнья булгач. Почта тордыгыз инде. Лесорубныйдан Лесорубный без кинопленка ние артында тордык. үз йортыгыз белән заманда. Үз йортыбыз белән. Төбәрҗә тапалар икенче урамда, әллә Первый союзныймы, Второй союзныймы шунда тордылар. Әйбәт. Мәчет бар бит теге Сукырлар мәчете. Ярдәм мәчете. Менә ярдәм мәчете, ул как бит безнең сарай, безнең дом урыннарында, ул үй урыннары. Менә без шунда тордык. Бабайның догаларын бар. Менә шул ярдәм мәчете безнең йорт урынында ул. Безнең бакчада зурия. Шактый. Алмагачлар да күп янда. Бакчада әткә җөридер инде. Помидор үстерәдер ул. Бүтән итми инде. Туалетка чыга да, кымганын куя да, помидорларын теге пасенкаларны төп, туза, суза, шулай җөридер инде. Аннары 5-6 тавык бар иде безнең тавыкларга дип. Мин үзәдер. Редискалары жылқып, тавыклар ашы дип аны турап, теге ниләрен, жапракларын бирә инде. Әнкәйгә әйтәдер инде, үзенә алай әйтмидер. Әнкәй әйтәм, ни? Әйт инде әткәйгә, бөтен күлмәкләрен әйтәм, помидор итеп җөргәч, бетми җугашта дим. Аптырама, минем күлмәккә карамыйлар, үземә карыйлар ди. Шулай дип көн әйтәдер. Чиста җыртым инде мин аны, менә безнең кайнатаның 3 сеңелләре бар, ябыйсы кызлары. Алар бик рәхмәт әйттеләр, ни дип. Рәхмәт, туган яптыйны да, Шәкер табин, алар Шәкер таби дип әйтәләр. Карадың, чиста җыртың, аның өстенә киятергән мондый озын камзуллары күп әйткән. Яшәллесе дә, аклысы да нәрсә, ул яратадыр инде духи сибергә. Одеколонмы, духи маңар все равно. Алып кайта, Красный Москва алып кайтадыр инде ул. Теге Шведлар бөтенләй моннан сап-сары була, җугашта бетми бит инде. Шуның. Biz alып кайта да, аны сибенеп китәдер инде ул мәчеткә. Мәчет ул вакытта мәрҗәни генә бит инде, шунда җыйдыр. Шулай. Мәчеткә һәр көнне бара иде. Һәр көнне бармый, җомгага барадыр. Һәр көнне дип белмим инде мин аларны, но җомгага постоянно барадыр. Шактый ара бит инде ул. Укып утырадыр инде, ул әйтәдер, ни дип, көн сайын бер пара Коръән укыйм дип. Аны вакытында булмагандыр инде шул Коръән укып утыргач аннары. Шул бакчага чыгып таҗрибетендә намаз вакыты нәрсә дигән кебек. Шулай. Өенә гел кеше килә инде шулай да. Өйгә кеше килә бит әле, шөкергә тегесе килә, бусы килә. Авыллардан да киләләр, районнардан да киләләр. Шулай. Кире бармый иде да. Бармыйдыр. Бер мәртәбә бер хатын килгән, мирный җагыннанмы?
Әткей шул үшкірін итіп жіберген де аннары. Теге шул хатын қойткач, шул хаты қаты қыстым деп, ойладым, аш қазаным шыға болар енді менің деп, міне, қол хатлы әйберлер түсті неден деп. Аш қазанынан деп, бұзым кірген болған деп, сөйлескендерін ешіттім деп сонда. Тыңлап отырмаған, міне шул жүресің бетінде ара береді. Бар-бар құлаққа кіріп тұрайды бір үйде болғаш. Анар енді алар әнкейлер сөйлесіп отыралар, неткеш. Солары тоже нетейінде құлаққа кіріп қала. Бұл вақыт еш болған бетеді, внимание бермеген. Заводта шапқан ішлеген балалар, жуған. Да, яшьлек белән инде ул кадәр. Бізде бірде кіші бітмейдір, кішісіз тұрмаған енді біз. Ол Самарадан келелер енді. Нелеріне, аларның достары тігінен, мұндан бітіндісі. Әрбір келгені кешілер қоны бейтіп, ол кішілердің артында мен әрсін жиыстырып, жауып, қарсы алып, өтіклеп, етіп, тағын екінші келгенге керек, солай етіп ешеген енді, ғымыр өтіп кетті.